Čiča, miča, priča za vas, deca. Danas ćemo upoznati jednog velikog i snažnog dinosaurusa. Njegovo ime je Triceratops. Pretpoznaje se po 3 velika roga na glavi. Triceratops je imao 3 snažna roga. Iza glave je imao veliku koštanu kragu. Njegovo telo je bilo veliko i veoma snažno. Oni su živjeli zajedno u grupama. Mladunci su se izlegali iz jaja. Odrasli su ih čuvali i štitili. Triceratops je živeo prije više od 65 miliona godina. Živeo je na području današnje Severne Amerike. Voleo je otvorene ravnice i šume. Triceratops je bio biljoid. Jeo je lišće i nisko rastinje. Imao je snažan kljun za seckanje biljaka. Bio je dugačak oko 9 metara. Bio je težak kao veliki kamion. Ipak kretao se mirno i stabilno. Triceratops je znao da se brani. Koristio je svoje rogove i kragnu. Bio je jedan od najzaštićenijih dinosaurusa. Da li ste znali da je Triceratops živeo na samom kraju doba dinosaurusa? Bio je jedan od posljednjih dinosaurusa. Nestao je zajedno sa ostalim. Triceratops je bio veliki i snažan biljoid. Hvala što ste ga upoznali sa nama. Vidimo se u sljedećem videu.